nari mvuze ubu turi kuvugana ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyajaminzwe nabande buretse ntabyo kandi Burundi indege ya Brussels Airlines ntiyashoboye kugwa i Bujumbura ampayinga mu ijoro ryo kuri wa gatatu tariki 10 zikira tariki 11 2025 indege ya Brussels Airlines yari turutse mu Bubiligi yagerageje kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Amerika Ndadaye i Bujumbura ariko biranga nyuma yo kubigerageza inshuro zirenga 5 kubera ikirere cyari kibi mu gace ka Rwegura byahise biba ngombwa ko indege isubira ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda kugira ngo ubuzima bw'abari barimo burindwe. Ubuyobozi bukuru bw'urwego rw'indege bwa Burundi bwavuze ko ari ngombwa gukomeza kongera ubumenyi n'ubuhanga bwo gucunga indege mu bihe bidasanzwe. Abango bayinjiriye ndakubwiza ukuri kandi noneho Uburundi bwo iki kibuga cy'indege cya Amerika Ndadaye umva kanduze ibyo bisomya umva none umva mbwira icyo Burundi bwatangaje umva ibyo nibyo batangaje abo ngabo umva hano icyo Radio Television Nationale Burundaise RTNB yatangaje bo bagize bati suite aux mauvaises conditions météorologiques uri kubyumva uranyumva ko kantu suite aux mauvaises conditions météorologiques uri kubyumva imvura Siri Rwegura le 11 décembre 2025 l'avion de Brussels Airlines a dû se dérouter vers Entebbe après plusieurs tentatives d'atterrissage à Bujumbura selon le directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi. You get, bro? Bo barakubwira ko suite aux mauvaises conditions météorologiques. Reba uko ikirere kimeze none cyo dureba ukuntu tumeze. Aka kazuba do kubimeze hano ariko ni Burundi bimeze. Ntibakubeshye ngo hari imvura ngo yaciye ibintu ntibabikubeshye. Ukuri kubona tumeze Kigali ndetse Bujumbura ho n'izuba ni ryinshi. Nsobanurira iyo mauvaise condition météorologique dukurikije ibihe turimo mu Rwanda no mu Burundi by'ikirere. Mauvaise condition météorologique ni iyi. Uburundi bwaza bugatangaza nona ANC ya Kayumba Nyamwasa nayo yanditse isaba iki ibiganiro bivuze ngo uzi kandi n'umutwe wamaze kwemezwa ko ari umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse Kayumba Nyamwasa we yaranakatiwe n'ingiko n'amapeti yose yarayambuwe. Urabyumva ibyo bintu byose bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko aba bantu bo muri FDLR bamwe bajya batatuka babona ariko abayobozi bo muri FDLR bakoze genocide bo ntabwo bashaka gutaha nkuko bano bandi bajya bataha kuki bataza yego kubera ko bo bakoze ibyaha ntabwo rufise ku Rwanda ntabwo ntako kantu gusa cyane avuga ngo abavukana ni murabe nk'ubumwe mu kibani wanyu nk'umwana acumuye rufate inkono yari kuzikara yimenye hanyuma ugeze kwagira umuhane agace yiruka ku mubanyi ngaho agaca avuga ngo dekera umwana mwagiranira imigenderanire imeze gute reka no kagere bimeze reka ndekere perezida w'u Burundi avuze ko nta gwango ruri ku Rwanda yego bivuze ko imipaka se wayifungiye niwe ntibari baravuze ko tudashobora kubaho tudafite Burundi kubera indagara na vocation zirimo n'imikeke n'amamesa se hari umunyarwanda kirya amamesa kereka mu masombe nyuma yuko bayifunze se ngiye simbizi neza ariko nzi ko ubuzima bw'abanyarwanda bumeze neza bwarakomeje umva nkwibwirire cyakoze ntibibura ukuntu bya affectinga nabwo ntago bafunga umupaka uzi bihugu nka biriya cyangwa Burundi n'u Rwanda uzuye buhahirane imiryango imikeke igurwa iki imikeke igurwa iki amahera indagara zigurwa amahera tujye kwa Mutangana urashaka ube bwoko bw'indagara urashaka imikeke indundi tugende genda samuratsinze
icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Wihangayika, habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira: waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho baratwirahira. Mahanga namwe mwihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Yes, reka nizere kumeze neza cyane wowe udukurikira umunsi ku munsi n'urugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, uhawe ikaze mu biganiro byacu. Nimba ari n'ubwa mbere, urasiga ukoze subscribe kugira ngo ujye uba mu ba mbere ibiganiro byacu bigeraho umunsi ku munsi. Ndi kuri mikoro ya mbere ni Gakire Samu, naho mugenzi wanjye Robert Sympathique ari kuri mikoro ya kabiri. Turagarutse n'ubundi muri ya makuru yacu, turaza kugera hirya no hino, ariko ntago turi burenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko twinjira mu makuru yacu ashyushye cyangwa se amakuru tugiye gusesenguraho, reka mbe mugenzi wanjye Robert Sympathique ikaze mu kiganiro. Robert Sympathique wambaye Gucci na grumete ndetse na Ray-Ban ku maso, mugani wa muraperi ngo izuba ry'i Kigali fo ngo ngahita nshyiraho uturineti twanjye kugira ngo yaba n'umubiri ugira rinete se kugira ngo zo ntitwari kuzambara ubushyuhe kubwumva. Noneho iryo bara rya ku gapira wambaye, wenda sinzi nimba kamera iri kurifata nkuko rimeze, iri mu mabara nkunda, ikintu bita vert militaire. Ntabwo ujya ukunda kumbona ibintu bya gisirikare cyane. Nuko nibaza aho warwanye. Reka da narwanye n'isi, ndwana n'ubuzima. Muri make urwana nawe ubwawe. Ndwana n'igifusha n'ubu ndacyarwana. Ariko nukuvuga ngo umuntu wese hari n'ukuntu umuntu aba ari umusirikare wa Yesu, siko nyarumva barokore bavuga. Abasirikare ba Yesu. Nawe uri umusirikare wa Yesu. Nanjye ndi umusirikare wa Yesu. Ariko nanone hari n'urundi rugamba tuba dukora mu Rwanda. Urabizi ko twese buriya no kuvuga ngo iyo abarwanya urugamba rwo kubora igihugu, mu nyigisho nyinshi batanga baravuga ati urugamba rw'amasaso rwararangiye. Rubyiruko cyane cyane nihereyeho njyewe Samu Gakire ukoresha social media, ubwo nzarwanisha urugendo online yanjye kandi nyirwanyisha mu kuvuguruza, mu kurwanya abafite ingengabitekerezo ya jenoside, mu kurwanya abavuga nabi. Biriya bintu ngo Kasuku yatukanye, umunsi umwe nanjye uzanyumva hano natukanye. Igihe nabonye ko urimo ubeshya abantu, igihe nabonye kuri kuvuga u Rwanda uko rutari, igihe nabonye kuri kuvuga umukuru w'igihugu kandi tuzi aho yakwiye igihugu cyacu nakigejeje, aho ntago nzakorohera, nzajya ku rugamba. Niyo mpamvu uramba niteguye. Oya ugomba guhora witeguye. Baniteguye. Siraha ya mbere mfite ni mdomo. Mdomo. Ni mdomo. Mimi nitapiga mdomo kabisa. Jana tutapiganisha mdomo. Nitapiganisha mdomo. Mimi sina silaha, sina bunduki, sina nini, lakini mdomo wangu. Lakini mdomo ni silaha. Ukitumia vibaya, silaha kali sana. Ukitumia vibaya yaweza kukuua hata mwenyewe. Utajikuta kwenye jera. Utajikuta pabaya yani. Kabisa. Umunwa rero buriya yo mpamvu twe dukora itangazamakuru bajya bavuga ngo umunwa cyangwa reka tuvuge social media, ariko byose n'ubundi nibyo tuvuga cyangwa ibyo twandika. Buriya ngo abari igisu
gifite ubugi. inkota ya mugi abiri. Yego. Ni inkota ya mugi abiri. Yego. Inkota ya mugi abiri ushaka kwikoresha ikagukatira inyama ushaka gukata. Uri gukoresha side imwe. Ariko ushobora gukoresha indi side ugaruye nawe ikakubaga. Yego. Niyo mpamvu rero bisaba gushyiramo logic. No kumenya ibyo uvuga. No kumenya ibyo uvuga. Logic yo kuba ukwiye kubigira mu byo uvuga byose byo ni ingenzi. Ni ingenzi cyane. Habura logic urabizi ko ari isomo biga. Hari ibintu twigaga kuri kaminuza bita ngo psychology. Ngo kureba nka sympathetic nkavuga ngo sempara arwaye. Umurebye gusa. Riraso munje ntago nanaryumvisha. Byari n'igende umuntu bya IDP na za IDC. Abantu twiganye ibintu batwigishije bita psychology ntabyo numvise. Kubera iki se? Bura rero psychology ni isomo ryiza cyane. Niyo mpamvu nyine umurezi wese agomba kuba arize psychology. Ariko sina ngombwa ngo umuntu aryige. Ubu hano mu Rwanda ntago umuntu agucaho ukamenya ko yasiritse yaburaye cyangwa yabuze kwishyura inzu. Ari psychology irenze iyo. No kuvuga ngo psychology ikoreshwa ahantu hatandukanye no mu bihe bitandukanye. Hari aho bisaba psychology nk'ubumenyi wakwarinze wagiye ukiga. Nuvuga ngo nose logique nje nabonye umupadiri imbere aje kutwigisha logique ndavuga se logique barayiga ko ntekereza ko ari ibintu umuntu ushaka kuvukana ariko oya burya sika bimeze. Ibintu byose birigwa ahubwo hari ingi ushaka gusanga umuntu hari ibyo akoze ugasanga akoresheje logique atarayize cyangwa ataragize gutari kubundi barabyiga n'amasomo. Yego barabyiga ariko hari n'abantu bavukana impano kimwe nuko umuntu ajya kwiga ubuganga undi akaba umuvuzi gakondo kandi bose bakavura. Ari abantu babifitiye impano cyane cyane. Sempara reka twinjire mu makuru yacu rero ariko ndahera ku nkuru y'akababaro. Yego. Cyangwa se inkuru idashimishije. Nyuma yuko AFC M23 ifashe umujyi wa Uvira kuri ubu hari gucarcara amakuru inkuru y'incamugongo ko abanyamuryango b'ihuriro AFC M23 yemeza ko umwe mu bayobozi baryo yamaze kwicwa. Nkuko ni inkuru nkuko tubikesha ikinyamakuru Okapi. Amakuru avuga ko uwahoze ari akora muri Minisiteri y'Umuco ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akaba n'umunyamakuru ukomeye nyuma akaza kubivamo akajya kwifatanya na AFC M23. Paruku Kavunga ubu yamaze kuraswa arapfa. Amakuru avuga ko Paruku Kavunga wari umujyanama w'umuco muri AFC M23 yarasiwe mu mujyi wa Goma mu ijoro ryo ku itariki 10 Ukuboza 2025. Kugeza ubu ntiharatangazwa uwagize uruhari mu rupfu rw'uyu mugabo, gusa biravuga ko yaba yarashwe na bamwe bakora n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iby'urupfu rw'umugabo byabaye nyuma y'uko AFC yari maze nk'iri kwishimira intsinzi yo gufata Uvira nayo ikiyongera mu duce iyoboye. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko hari umugambi wo kujya bica abayobozi ba SM23 uko babonye uburyo babikora. Ngayo ibyo ngibyo umuntu aribaza ngo iyi Goma twose twagiye tuyijyamo cyane cyane nk'abanyamakuru cyane cyane buriya nagiye umuntu yagiye nk'umunyamakuru abatandukanye n'umuturage. Kandi yo nagiye Goma ntandukanye n'umuntu wagiye gutembera i Goma kuko ngenda ndebesha ijisho ry'umunyamakuru. Kari ijisho ry'umunyamakuru burarira penetra cyane rikareba n'ibindi rikoresheje cyane cyane uburyo nyine tuba turi gushakamwe amakuru yacu yizewe. Iyi Goma ndetse no mu bice hafi ya byose AFC M23 yagifata habayemo ikintu bita musako mu buryo bwo gukoreshwa kugira ngo urabizi ko buriya uje muri kwakoze cyane turi kuvuga ukuntu Tshisekedi yatanze imbunda muri Wazalendo bishobora kuzafata imyaka myinshi kugira ngo izi mbunda zive mu baturage kuko Wazalendo n'abaturage baba patriote ngo bakunda igihugu bahawe imbunda. Uwo muturage wahaye imbunda rero abenshi twagiye tubona ko muri biriya bice AFC M23 agifata bamwe bagiye birukankira mu rugo bagifite izo ntwaro. Ibi bita musako rero ni uburyo bw'isuku bwo kugira ngo bakoremo resinfiltre
zose zirimo aho ngaho. Byarabaye Goma, nagiye nanatendinga n'ibindi byagiye biba mu bice bigiye bitandukanye, byose yafashe cyane cyane muri Nord Kivu, wenda niho nabashije kugera. Kandi abaturage banafashije AFC M23 kugira ngo bakuremo aba bantu bamwe na bamwe bari bagiye bagifite intwaro. Ya rero nkabona ari nk'ibintu navuga ngo sindi kumva neza ukuntu umuyobozi nk'uyu nimba arashwe, ubwo bivuze ko Colonel Nanga wanakatiwe we noneho washyiriweho amafaranga na Kinshasa, bakanyuka bawiringoma Makenga, nubwo ntawe ujya umubona Makenga we ngo nimboneka Makenga kumubona biba bigoye cyane. Ariko urumva bose bariya bose bari babayobozi bakuru urumva bari on target ya aduye. umva wese amubwire urukumva se ikibazo kirimo ari iki gikuba n'iki. Harimo ikibazo cy'uko AFC M23 mu bice yafashe ishobora kuba yarinjiriwe. Ibyo biroroshye. Ni Kinshasa arabare bapfuye baryo. Ngumvise ng'urugero rw'Kinshasa ariko ntago barashwe na M23 uretse nkubwire. Ni Kinshasa arabapfuye baryo, ni Bujumbura baraye bapfuye baryo, ni Brazzaville baraye. Kuba umuntu yari ari ahantu imbere mu mujyi bakamurasa, it's normal. Ahubwo ikibazo gihari nuko ari umwe mu bayobozi ba AFC M23. Ikindi kintu gitangaje, we ubu buryo urimo gusubiramo iyi story ntabwo ariko abantu ba Kinshasa bari kuyivuga. Bari kuyivuga gute se? Abantu ba Kinshasa bari kuvuga ko AFC M23 yasubiranyemo, yatangiye kwicana. Wowe urimo kubyumva, wowe context urimo, wowe uri kubifata ukabigira ubu none iyi nkuru abantu muri AFC M23 batarayitangaza. Abantu ba Kinshasa bari bamaze kuyitangaza kare ngo batangiye gusubiranamo, batangiye kwicana. Noneho uwakubwira ikibiri inyuma ngo ubu bavuze yuko ngo bagiye kwicwa urusorongo kandi bagiye gusubiranamo. Uri kubyumva? Nubango Kinshasa yo urupfu rwa Paluku yo yavuye kukuba Uvira yarafashwe ngo bagire icyo babwira abaturage babo, bagire icyo babasobanurira. Ubu ikibazo cyabaye urupfu rwa Paluku, bahita banavuga ngo abantu muri AFC M23 batangiye gusubirana. Aroro ntabwo bari kubona ko AFC M23 yo none ayifite ikibazo cyuko yinjiriwe n'umwanzi. Uri kubyumva? Kinshasa yari guserebura ngo AFC M23 yatangiye gusubiranamo, ariko umva uburyo amakuru ajya agenda nabi, uburyo Sempa. Ubu Kinshasa igitutiriho cyo gutakaza Uvira nk'ahantu hari hakomeye, ubu bifite iki cyo kubwira abaturage? Kinshasa cyo gutangaza. Umva nkubwire wowe, ubu muyaya yaza akavuga noneho. Umva nkubwire wowe ibyo uri kumbwira. Hari umudepite witwa Mishiki, witwa Willy Mishiki, ni depite national. Yatangaje mu kiganiro kuri radio Okapi, aravuga ngo Tshisekedi abakongomani bose bakwiye kwikusanya bakishyira hamwe, Tshisekedi agasabirwa igikombe cya Prix Nobel. Bamusasiye ibitenge se, baretse nkubwire gusinya amasezerano ngo agomba guhabwa igikombe cya Prix Nobel cy'umuntu uharanira amahoro. Ni depite ni wabivuze. Uzi yavuze icyo kintu ari gusubiza icyo kibazo. Abaturage bari guhamagara kuri radio bakabaza ibibazo kubijyanye n'uburyo Uvira n'ibindi bice bikomeje gufatwa. Aravuga ati umuperezida wa mbere mwizuba ku isi ni Tshisekedi, ngo ntimureba ifatwa rya Uvira kuri Uvira yafashwe. Ati biriya byonyine Tshisekedi agomba kubihererwa igikombe cy'amahoro Prix Nobel. Abaturage bose bahamagaye nyuma bahamagaye bari kurira. Tuno umudepite twatoye nk'abaturage ba Kongo niwe uri kuvuga inyuma ya Uvira, Goma, Bukavu, ni uri kuvuga ngo Tshisekedi ahabwe Prix Nobel. Kandi nawe n'umudepite barakorana n'umudepite mu nteko nationale Kinshasa. Ngo uyu muntu murumva atari kudusonga. Arangije umudepite uzi ikintu yasobanuye, ngo namwe nimutekereze ukuntu Uvira yafashwe nta maraso amenetse, ngo muhite kumuhereza Tshisekedi igikombe cy'amahoro. Yafashwe nande? Ngo niba batanze itegeko ngo ndibarwane, ngo kugira ngo amaraso atameneka. Umva icyo bivuze rero. Aba bantu bavuga ibintu batatekerejeho, ngende icyo kibazo tugira. Nimba uvuze ngo perezida niyo batanze oda ku basirikare be ngo bahunge ntibarwane, kandi bahunze AFC taranagera muri biriya bice,
bisobanuye ngo ubwo yaba yari afite amakuru y'ikigiye kuba. Turi kumwe? Bisobanuye ko ubwo yaba yari afite amakuru y'uko bagiye gufata Uvira, agasaba ingabo ze kuvamo bakigendera umujyi ugafatwa. koko se niko byagenze? Ni ba bantu bo muri DPS mu ishyaka rya Tshisekedi birirwa bamanipira babeshya abaturage. Wowe urumva bishoboka ngo Tshisekedi ahabwe igikombe cya Prix Nobel? Ko yahe mahoro yagaruye? ngo kuko ngo ntashaka ko amaraso ameneka. Ngo we ari kubwira abasirikare be ngo nimwigendere mubareke bahafate. Ikindi kintu yavuze uwo mudepite Willy Mishiki yarahiye, ararahira ngo ngiyewe député national Willy Mishiki, je vous donne 3 semaines. Dans 3 semaines Uvira tuzaba twayigaruje iri ku ruhande rwa Kinshasa. Byihorere ibyo ngibyo byaravuzwe. Use Uvira irakomeye kurenza Bukavu cyangwa Goma? Buretse wowe ngo Uvira irakomeye kurusha iki? Ariko urabizi ko Uvira ari intuza ya Bukavu. Ari deuxième cité kuri Bukavu. Banza mve ko izo systeme zo kurwana za Tshisekedi n'abakongomane bazita ni plus stratégique. Ngo Tshisekedi ngo ne mu stratège wa mbere ngo afite uburyo akoresha ibintu byose bikagenda neza ngo abaturage ntibapfe, amaraso ntameneke, ariko ubutaka bukagenda. Turi kumwe? Hari Kongo zamunene. Hari ahantu rero Uvira uvuga uri gufata uryo. Goma ihana imbibi n'ibihe bihugu. Goma se ntiri ku Rwanda gusa? Bukavu ntiri ku Rwanda gusa. Byende gakomeza na iri ku Rwanda. Reka tubare Bukavu iri ku Rwanda gusa nayo. Uvira iri ku Rwanda, iri ku Burundi, Tanzania, iri kuri Tanzania, Zambia. We ugendera cyabikinisha Uvira nta gikomeye kindi gihari kidasanzwe, ariko ku buryo bw'ubuzima bwa Kongo n'ubuzima bw'u Burundi ubu nonaha ibintu byose byahagaze. Uranyumva neza? Wibuke ko indege zigwa ku kibuga cya Melchior Ndadaye i Bujumbura byapfa byakira ntizabura gukoresha ikirere cya Uvira. None urira aho hantu winjiye. Wa mugabo we. Aho hantu winjiye rero, hari ahantu harakomeye. Aho hantu winjiye niho habi. Urambwira ute ko izi nyeshyamba ngenda zita inyeshyamba FCM 23? Yego. Kuko ntago ari igisirikare cy'igihugu. Ntacyo zita uko ushaka. Hoya ni nayo mvugo yazo, ntago mbita abateroriste nka nuza. Tshisekedi. Cyangwa bari bere. Izi nyeshyamba je mbita abarwanira impindura amatwara. Yego. Ni nyeshyamba zirwanira impindura amatwara. Ndewe rero reka nkubwire ntabwo ibimenyetso birenze 3 ko atari nyeshyamba byatumye ibyo kubita inyeshyamba mbivaho. Nanjye kera nabitaga inyeshyamba. Reka nkubwire mu buzima bwanjye mu mateka nzi n'udutabo tutari twinshi nasomye, nta nyeshyamba ziganira n'abayobozi bo mu muryango w'abibumbye. UN iri kuganira n'inyeshyamba? Icyo kintu ntukinyumvishe. Icya kabiri, nta repubulika leta guverinoma y'igihugu ngewe nzi iganira n'abantu bitwa inyeshyamba b'abateroriste. Kinshasa iri kuganira. Nanjye ndaguha impamvu leta cyangwa se iyo miryango ishaka kuganira n'inyeshyamba. Impamvu ya mbere, yego, inyeshyamba zirwanira impindura amatwara nziza nkuko wari ubivuze. Bafite ideology nziza barwanira. Inyeshyamba ziri guhondagura leta, ntabwo iyo miryango mpuzamahanga ibiri kubiyoberwa, ntagaruka itabiri kubirebesha amaso. Kango ingero nanjye ibiri kubireba. Turi guhanira. On change pas l'équipe qui gagne. Turi guhana ingero. Reka nanjye tuganire. Ngiye kuguhereza imitwe 3. FDLR, AFCM 23 na ADF naro. Wajya wejya guhuza. Buretse. Abo bantu bose bose bitwa inyeshyamba. Buretse mbwira impamvu nyine nshaka kubigutandukanyiriza. ADF naro, AFCM 23 na FDLR. We uri gufata abantu muri AFCM 23 ugashaka kubahereza izina nk'iryo wahereza FDLR ukarihereza na ADF naro from today.
FDLR ntabwo ari inyeshyamba Bafata ni umutwe w'iterabwoba wowe nyine ni abaterorist wowe nyine nuko ngukuri kubita sibyo nabo ngabo wowe nuko ngukuri kubita ariko ntiwarukwiye no kumpa ingero buretse gato bose babasize hamwe wowe nukuri kubita ariko bo wowe ni kubita ariko bo bifata nk'inyeshyamba barwanira iki buretse gato barwanira iki gato nyine mubwire wowe ni kubafata ariko bo bifata nk'inyeshyamba yego ziri kurwanira guhindura ubutegetsi hano mu Rwanda FDLR irwanira iki FDLR gukuraho ubutegetsi guhindura ubutegetsi hano mu Rwanda iyo si bintego buriya ariyo bazira kubera ko ubutegetsi buri mu Rwanda butwaye iki abaturage none si ntabwo ikibazo ari twebwe abaturage bafite ikibazo kuri ubwo butegetsi nibo bakwigaranzura ubwo butegetsi ahubwo ubwo butegetsi butwaye iki FDLR kugira yumve ko yaza kuburwanya hoye kandi irwanira kubohora abanyarwanda bande abo banyarwanda baboshywe n'iki FDLR ni ikizi yo ikibajije yakikubwira kuko yo ivuga ko ishaka kuza kubabohora bagiye ni ukuvuga ngo FDLR ahubwo ikintu irwanira kuza gukomeza umugambi wayo wo gukora jenoside none se ntuzi ko bavuze ko bazaza ku mbunda bari kurasa barwana bica nyine nibyo byiduyime ntabwo none se bamwe muri FDLR iyo batangaje ngo ntago azagaruka mu Rwanda azagaruka mu Rwanda nta mututsi urimo icyo arwanira ntucyumva nuko kwita abantu muri AFC Mutensiri nyeshyamba nshaka kubivamo kuko ubisi zina badakwiye kuba bitwa uranyumva neza barwanira mu mashyamba reka nkubwire ingabo zirinda igihugu inkiko z'igihugu ntabwo zigizwe n'amazu urabyumva inkiko z'igihugu ntabwo zigizwe n'amazu nta n'igihugu na kimwe ku isi kigizwe n'imijyi n'amazu gusa buri gihugu kigira amashyamba kigira imisozi kigira ibisiza kigira ibyo byose ingabo rero zirindira igihugu aho utekereza naho udatekereza ahashoboka n'ahadashoboka uzi bimwe uvuze impamvu bijya kugira sensa impamvu bifite ndikumva bifite sense urumva bari abatipe first of all bahaye abakongomani batari bafite igihugu yego no mu bice baretse tubanze twumva aka kantu gato muri iki gitondo yashimishijwe nuko abana bacu bafashe igihugu kandi nazagamba yego reka wumva aka kantu yashimishijwe nuko abana bacu bafashe igihugu kandi nazagamba nabagiraga kwivi ryanje mbasengera none bafashe igihugu niki cyagushimishije cyane kuba uyu munsi ubuvira bwafashwe nashimye ko tubonye inzira abana bacu baririya bazagaruka abarino bakagenda yemwe abamwishimiye ikindi mwishimiye niki mwibare mwibanze mwibaze ibyabaye abana barakanitse barayinyamizungu inyamizungu y'inka zitarya imirongo iyi ndege isuzuma itaragiye yemwe bazagaruka ako ni akantu gatane n'inkumvishije ko ibyo uri kuvuga bifite impamvu umva ngo umukecuru ibyishimo afite bari abantu n'abarevolutionieri bamuhaye igihugu ni abantu barwaniraga impinduramatwara yo gusubira iwabo n'igituma nari ngo iyo mitwe yini ngohereza urugero nashaka kuzana kuri status z'iyo mitwe yose AFC Mutensiri ni bande FDLR ni bande ba ADF na ni bande ufasha abo bantu bose ukavuga ngo bose ni nyeshyamba ngo bari mu mashyamba mu byukuri waba hari ibintu confuse njyewe nabita inyeshyamba ariko zirwanira impamvu zitandukanye n'iz'abandi njye rero mu rwego rwo kurujijo mu bantu AFC Mutensiri n'abarevolutionieri nibyo ngibyo rwose naho urafata abantu b'abajenosideri basize bakoze jenoside aba ADF naro n'abantu bahora bica abantu batega abantu babaca imitwe muri Kongo bagira bate batandukanye n'abantu bari gusubiza abantu mu byabo bari barahobagijwe hoya ariko n'inyeshyamba iyo zirwanira impamvu ziza zigeraho buriyerega umuntu wese wamaze buriya nitujya mu mateka ujya wumva ikintu iyo ujya mu mateka urugamba rwo kuyobora igihugu ikintu bita agasantimetero yego buriya kari akantu niko kavuye mu Rwanda kari agasantimetero gato ingabo za RDF zari zarafashe za PA nako yego zari zarafashe gato ubu nk'abantu bari bamaze imyaka myinshi mu buhungiro bashimishijwe byonyine no kuba bafite
ako kantu mu gihugu cyabo, muri gakondo yabo, mu gihugu birukanywemo, baravuga ati at least aka n'uru Rwanda turimo rwahereye aha turi muri Gasabo ruraguka. turashimira abami b'u Rwanda bagiye barwagura kugeza aho bari barugejeje. Uru Rwanda rega ruva ku kwanda. Kwanda bisobanuye kwaguka. Yego. Kari gato. Kari gato cyane. Dore ni hano hirya mu birembo aho bita Bumbogo. Hano hirya. Ubungu mu bigabiro bya Rwabugiri. Nuko nyambibwira abantu bagashaka kugira. Twe hari umwami wayoboye u Rwanda. Wategetse u Rwanda. Wari waravukiye ahantu hitwa muri Nord Kivu none. Uri kubyumva? Dufite umwami w'u Rwanda, abami b'u Rwanda n'abandi batwari b'u Rwanda bavukiye ahantu hitwa Ibutembo. Ibutembo urahazi? Si muri Nord Kivu. Urabona hano hantu bita Igoma. Hano hantu mujya mwita Igoma hitwaga Ngoma. Ni Mobutu wahise Goma, ariko ubundi mbere ataraba perezida hitwaga Ngoma. Hariya nta nubwo hariya hari kapitali ya Nord Kivu. Burera ntabwo ari umurwa mukuru wa Nord Kivu. Umurwa mukuru wa Nord Kivu yari Butembo. Ahantu ujya ngo bita Butembo. Buriya hariya ngo hari afite n'ukuntu hagiye hiba amateka hano mu Rwanda, ikintu bita Karinga. Ingoma Karinga. Buriya ngo hari mu Rwanda. Hari mu Rwanda. Nibyo ndikubwira. Ahantu havukiye abami b'u Rwanda. Hano Nord Kivu hano bita za Goma na za Butembo na za Masisi na za Rucu. Hari havukiye abami n'abatware b'u Rwanda. Erega nzajya mara mbigusubiramo niwe nabwiye ngo amazina y'udusozi tw'ahantu ni nayo aranga gakondo. Ariko uzi gufata ahantu hitwa Nyiragongo na Remera na Rutsiro na Masisi ukazana umuntu witwa Chilombo. Nzahora ngohereza ikindi kintu Chilombo ngavuka. Ikindi kintu ugomba kumva ikintu bita ururimi. Buriya uzumve mu ndirimbo yubahiriza igihugu buravuga ngo umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Yego. Uzashyiraho imipaka. Ururimi ni akamodoka gatwaye umuco. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abantu bavuga ururimi rumwe. Yego. Nushaka kubijyanye n'umuco ntushobora kubatandukanya. Ntuzabatandukanya. N'ikimenyimenyi. Ugiye ugafata abakecuru n'abasaza b'abanyamurenge bari mu misozi ya Minembwe hejuru batarakandagira no mu Rwanda. Usanga umuco ari umwe. Ugafata umusaza n'umukecuru ba Nyagatare. Ntabwo ushobora kubatandukanya. Uyu mukecuru nturi kumwibona ukamwibonamo nyogokuru wawe cyangwa mama wawe. Uyu mukecuru uri kuvuga yizihiwe ni nyogokuru. Yego. Ntabwo uri kumubonamo iyo sura. Nakubwiye ngo mbabarira umbwira ukuntu ahantu hitwa Nyiragongo wambwira ngo havuka Tshisekedi Chilombo cyangwa umuntu witwa Chabalala. Ubundi kongera kurwana n'amateka. Kongera kurwana n'amateka. Abameze nk'umuvumba bari kurwana n'amateka, ahubwo amateka barwana nayo nuko batayazi. Igituma badasobanukiye neza amateka barimo kurwana nayo, hari ibintu bari gukora batari bakwiye kuba bakora. Ni ukuvuga ngo uramutse udakunze abanyamurenge ukaba udakunze abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuba utabakunze si cyo kibazo. Ngiye kuri jyewe ntabwo ari ikibazo kuba utabakunze. Uzi ikibazo kuri jyewe? Ikibazo ni ukuba udakunze umuturage w'umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ntukunde umuturage w'umunyamurenge wo mu misozi ya Minembwe, ukamwanga pe ukifuza ko atanabahuri, ariko warangiza ukamubwira ngo wowe zinga utwangushye ugende, ugasigarana Remera, ahantu hitwa Remera, ugasigarana hitwa Minembwe, ugasigarana hitwa Nyiragongo, ugasigarana Masisi, ugasigarana Sange, ugasigarana Ruvunge, ugasigarana Sake. Wanze umuturage sumukongo ubutaka bwe kubera ko burimo ngamabuye y'agaciro. No, nimba utamushaka wamwirukananye n'ubutaka bwe, ukavuga ati iki gice ntitucyemera. Amateka turayafite. Mu 1884 1885 nibwo ubu butaka bwaciwemo. Icyo gihe bikozwe n'abandi byo bavuga. Icyo gihe n'ababirigi. No kwanga icyo gihe hariho ibihugu byari biteye bitya, hitwaga Congo, Belge, Rwanda, Urundi. Turi kumwe. Congo, Belge, Rwanda, Urundi. Icyo bihugu byanagize umukoro n'umwe. Byanatwarwaga n'umuntu umwe. Buri hari n'ikindi gice batajya bababwira kandi kiriho. Ni igice kimwe cya Tanzania cyitwa Tanganyika. Tanganyika buri yakoronijwe n'ababirigi. Yego. Turi kumwe. Nubwo mujya mu Tanzania bababwira ngo yakoronijwe n'Abongereza, ngo byagenze Abongereza bakoronije Zanzibar. Ikindi gice cyakoronijwe n'aba bantu b'ababirigi n'aba badage bari kugenda bavamo barwana. Urabyumva neza? Rero Congo, Belge, Rwanda, Urundi cyari nk'ikintu kimwe. Ariko aba bazungu bari bafite utwo duce bahuye n'isanganya rikomeye. Abantu ba mbere babumviye bakabakontorora uko bashaka, bakabagira uko bashaka, nabo ku gice cyiswe cya Congo.
kimwe nuko muri ibi bihugu byose Rwanda Burundi buri igihugu cyabayeho nyuma ni Kongo. Urabyumva? Ariko u Rwanda rwaranabagoye. Noneho igituma rero ubona Kongo yabaye agatobero gutyo ubibona nuko aba bazungu ntabwo bigeze babasha gukonvenka abanyarwanda bo muri Rwanda Burundi turi kumwe, ntabwo bigeze babasha kubakonvenka, ariko babashije gukonvenka abakongomani. Buriya no muri aka karere dutuyemo umuzungu apfa bwa mbere Rukara wari umwishwe n'umunyarwanda witwa Rukara rwa Bishingo. Rukara rwa Bishingo niwe weretse abazungu, niwe weretse abirabura binaha ko umuzungu nawe ava amaraso. Ariko Rukara rwa Bishingo ikikwereka ko tutari beza yagambaniwe n'abandi bari bari aho ngaho kugira ngo bamubone kuko yaje kujya kwishano. Reka iyo story nyikorere. Ariko urabizi neza ko ibyo wari uvuze u Rwanda rwari rwarananiye bano babirigi bano bakoroni. U Rwanda rwanakoronijwe n'ibihugu biri nimba ubizi neza. Abadage n'ababirigi. Ariko Abadage ntabwo batinze kuko babaye Abadage nyine bahise batsindwa ababirigi kubera iraramba. Ariko ababirigi baraje bidadajeho basanga mu Rwanda bitewe n'ubumwe abanyarwanda bari bafite, basanga ntago biri bukunde nkuko bari kuva mu bindi bihugu bimeze. Nibwo bahise bazana système iriya bita ngo diviser pour mieux régner. Mais ce que je peux te dire c'est que buriya ababirigi abantu bose bashaka kwibaza kubera iki ababirigi aribo bazanye kano kantu gafite aho gahuriye n'amoko no kumenya gupima indeshyo amazuru n'ibiki byose. Buri igihugu bitubirigi igihugu bitubirigi ku mugabane w'Uburayi nicyo gihugu cya mbere cyisanzemo ikintu gifite aho gihuriye n'ivanguramoko. Buriya ababirigi bigira mwamoko nabo ubwabo n'imbere aracyarimo na n'ubu ngubu bafite n'uburyo batumvikana neza. Noneho bamaze kugera hano rero muri aka karere kacu, bamaze kubona uburyo abanyarwanda n'abarundi bihagararaho. Uzi ko hari n'umwami w'u Rwanda babwiye ngo ugomba kubatizwa kugira ngo ibintu bigire uko bigenda. Umwami arababwira ati never, Rudahigwa sinshobora kubatizwa. Uzi icyo bamukoreye? Baramuciye, baramwirukanyije bamukugeza hehe iwanyiriye Rusizi, bamugezayo. Uri kubyumva icyo bakoze aba bantu rero? Igituma ubona kugeza uyu munota bitwara batya ku Rwanda bakitwara nuko bitwara kuri Kongo, nuko ibyago byose Kongo yagize yabitewe na bari abantu, kugeza ubwo n'umurage mubi wo kuba Kongo itagira igisirikare n'umurage mubi w'ababirigi. Ariko ibyo byago bya mbere yarabigize birarangira. Buriya Kongo yongeye kugira ibyago bya kabiri. Ejo bundi yafungura imipaka igafungurira abajenosideri bati buriya nibyo byago bindi bitazigera binaha Kongo amahoro forever. Kongo ko yabyihakanye. Kongo ntago ariyo. Kongo yavuze ko communauté internationale yayitegetse kureka impunzi z'abanyarwanda zikinjira, by'umwihariko abari bamaze gukora jenoside. Urabyumva? Bageze muri Kongo babashyize hafi ya borders z'u Rwanda, kandi hari icyo amategeko avuga ku bijyanye n'impunzi n'ibindi. Irindi kosa bakoze, uzi kugira abahafi interahamwe zimaze baje tubigereho. Interahamwe mu guhunga zajyanye n'imbunda, bakora ikosa ryo kureka za nterahamwe zikaguma hafi y'imipaka y'u Rwanda, ngo zakoze bya bindi tujya twita ngo kwisuganya. turi organize. Noneho ibyo barangije bagira uko bakomeza kumvikana na leta ya Kinshasa utitaye ku muyobozi uriho. Mobutu barakoranye, ni nawe bafunguriye imiryango. Laurent Désiré Kabila barakoranye, Joseph Kabila Kabange barakoranye, Chilombo Tshisekedi wa Mulumba Etienne barakoranye. Urimo kubyumva ibyo bintu jusqu'à maintenant. Ibi bintu byose rero bivuze ubu none Kongo yamaze kubona ko byayigarutse, iyo yatangiye gusaba communauté internationale kigomba kugerageza kureba ikikwiye kubikora kuri iki kibazo kugira ngo ibashe kugikemura, kuko abantu babwiye Kongo ngo nibabafungurire bateje Kongo ikibazo. Ese sempa iyo ntuza waruvuze ntago mu masezerano hariho iriya ntuzi ivuga ko Kongo igomba gusenya gutsinsurana ko FDLR. Iyo FDLR ruvuze ikorana na Chilombo, noneho yo nibo basirikari bakuru n'abagenerali. Ejo bundi twarabivumbuye
nako si twe twabivumbuye Ba Abdara Nyembo. ngira ngo hano Sebastian hano ku kintu bita information amakuru aba ahari nubwo bahindura amazina baragenda bakitwa ba Nyembo baritwaga ba Rufonsi tukabivumbura yego biravumburwa kuko erega nama mbabarire ko nkoresheje Rufonsi mbabarire ko nkoresheje ko nkoresheje izina Rufonsi ariko n'urugero rwa rugero no problem n'izina yego bari mu bari bakubwira ko bari mu barinda Tshisekedi amakuru y'ubutasaba yazanya amakuru intasi ziba zazanye amakuru ko bari mu myanya ikomeye yo hejuru abo bantu ne kumbwira ngo wenda nubwo bari gukorana urumva Kongo yabinjijemo kera kandi ntabwo ari systeme bari gukora ubuvuge ngo kuyisenya bizoroha yego niyo mpamvu bitwa turi kuvuga by'aya masezerano birashoboka barayasinya ariko ikintu bita implementation kugira ngo aya masezerano bashyire mu bikorwa vuge ngo Rwanda ugiye gukora ingamba z'ubwirinzi wenda birashoboka barazikura ariko u Rwanda rwamekinze shuwa ko nta FDLR nimwe iri hariya ese FDLR tumaze iminsi tubona ngo zandikiye Trump ngo zishaka kwicara ku meza n'u Rwanda bashaka cyo bita dialogue interrwandais bashaka ibiganiro ibaze FDLR ishaka ibiganiro bira bintu nabyo nabonye harimo no gushinyagura bira bintu harimo kwirengagiza kwigiza nkana harimo noneho FDLR ku meza y'ibiganiro na leta y'u Rwanda ngaho mva icyo kintu none se Sam ntabwo ikibazo si ibiganiro oya mandi kumana bya bajya bita ngo mu mibare ngo impossible mathematical ngewe kuri ngewe birashoboka ikibazo kuri je si ibiganiro ikibazo si oya nyine ahubwo ni rya Rwanda rutaganira cyangwa rutaganira ahubwo ni bande bari gusaba ibiganiro kuko ibiganiro byo it's okay it's normal abantu kuganira twicara hasi abantu bakaganira ese ko u Rwanda rwakoyeho statut y'ubuhunzi ko bo wanyurira Bukavu wanyurira Rubavu buri munsi u Rwanda rwakira impunzi yego kuki bataza mu bandi nose mu munzi niba barimo abantu babaye abasirikari igikorwa cyo nuko uraza yuri umuturage bakujyana Nyarushishi yuri umusirikari warakoze ku mbunda ujya Mutobo yego ukabanza ugakoropkamo ingenga bitekerezo ukagaruka mu buzima busanzwe ukuyobaka nk'umunyarwanda wese utangaje uzari bande bari gusaba ibiganiro abasize bisha abantu ni FDLR na RNC yabaka uzi ko RNC yerutse kwandikira Trump yamwandikiye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 gusinya amasezerano ya Washington biri ku itariki 4 byakozwe na Rusagara SG wa Rwanda National Congress ya Kayumba Nyamwasa abandi CFDLR so tumaze kuvuga reka tujye kuri status z'abo bantu wumve abari so wivuga ngo Rwanda rwakoye status y'ubuhunzi nibyo koko u Rwanda rwakoye status y'ubuhunzi imyaka ibaye myinshi ikindi nubwo u Rwanda rwakoye status y'ubuhunzi umunyarwanda wese utekereza ko ari impunzi aho yaba ari hose ku isi ushatse gutaha araza kuko u Rwanda rwaravuze icyo tudashaka no kuri statut y'ubuhunzi hatazagira abavuga ngo haraba u Rwanda rwahejeje hanze ngo ni impunzi bashaka ntago u Rwanda ari cya kirahure cyuzuye amazi bashaka guca ya system kandi koko ntayo ntabwo twaba turi kwakira n'abahanze bababaye ngo tuvuge duryo igihari rero abantu bose nabateka mitwe wowe FDLR se n'umuteka mutwe FDLR bakoze genocide kandi u Rwanda amarembo arafunguye ku muntu w'umunyarwanda wese ushaka gutaha nazi ariko bo ntibaje ngo hagire ubabuza cyangwa se ngo abarwanye bo ahubwo bari kwandikira Amerika ngo nibafashe ibiganiro barebe uko bataha that's one kabiri RNC ya Kayumba Nyamwasa nayo yanditse isaba iki ibiganiro bivuze ngo uzi kandi ni umutwe wamaze kwemezwa ko ari umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse Kayumba Nyamwasa we yaranakatiwe n'inkiko n'amapeti yose yarayambuwe urabyumva ibyo bintu byose bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko aba bantu bo muri FDLR bamwe bajya bataha tukababona ariko abayobozi bo muri FDLR bakoze genocide bo ntabwo bashaka gutaha nkuko bano bandi bajya bataha kuki bataza kubera ko bo bakoze ibyaha kandi arabizi neza ko
ahubwo barashaka gutaha byarahanaguweho. oya barashaka gutaha habayeho ibiganiro kandi nabyo byabaye impose, donc bari gushaka ngo u Rwanda rushyirweho igitutu na Amerika, u Rwanda pressure ngo rwemere kuganira n'abantu bakoze jenoside, donc u Rwanda rwibagirwe ko bakoze jenoside, ko hari ibyaha bakurikiranweho, ariko rukora iki? Rwemere baganire. Abo ni abambere. Kayumba Nyamwasa nawe tekereza ko ari gushaka gutaha mu biganiro. No se sympathie utabeshye kandi we ni ugutahira hari ikintu kibaho kijya gihanagura h'umuntu w'icyaha cya jenoside, kereka uraza ubutabera burahari, cyakoze habaho gusaba imbabazi, kwemera icyaha, ukagabanyirizwa, kwemera icyaha, ugasaba imbabazi, ukagabanyirizwa ibihano. Ibyo byo bibaho, ariko nta budahangarwa buhari hano mu Rwanda. Nta n'ubuzaba, nubwo waba uri marishari warakoze jenoside uraza ukanyura hari, nta n'ubuzabaho. None ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye uku FDL yandikiye Trump, RNC kandikira Trump, bisobanuye ngo ni pressure bari gushyiraho, ku buryo batekerezaga ko Trump nabona pressure ya FDL akabona na pressure ya RNC, arahita avuga ati ariko hari uruhande rw'abanyarwanda rufite ikibazo. Urumva icyo bashaka kuvuga? Bisobanuye ngo ubwo FDL na RNC bafite uburyo bari gukorana n'uburyo bari kumvikana. Ahubwo none reka twibaza akabazo, kubera iki bibaye ubu? Coincidence? Buriya uruhurirane rw'ibintu uzajya urutindaho. Ni gute AFC iri gukubita abantu hariya muri biriya bice, sibyo? Mu bari gukubitwa hakaba harimo na FDL n'abandi, hakaba hari umugambi w'uko izo FDL zagombaga gutera u Rwanda zinyuze muri biriya bice, kandi ari nabyo zabagamo. N'abatari bari mu mahanga, ariko nizo nzira bateganyaga. None agahu kahuye n'umunyutsi, za nzira bateganyaga bari kubona byanze. Inyuma yuko bari kubona byanze, batangiye kuvuga bati noneho se turabigenza dutanze gute se ko babatandukanye? Uretse gatoya, byanze gute? Tuzaca hehe ko handi twari turi hatwawe, ko twakuwe na wowe ubu bari mu marira? Uretse mubwire, none ikibazo kibaye shifted, kiri kuva muri kariya gace kigana no mu Burundi. Hari abatangiye kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Sempa ibi bibazo rero, Sempa wowe utiriwe utekereza cyangwa se utiriwe wenda ujya mu bintu byinshi, urabizi neza ko byavuzwe ko etamajoro ya FDL yari yarimukiye mu Burundi. Yego, kushaka kubivuga nko wayikuyeyo, yimukiye mu Burundi niyiri. Yego, iyo etamajoro kubihari ntibikuye ko FDL ikiri mu mashyamba ya Kongo. Sicyo mvuze ko bivuye. Yo fasha ufira ubugize iki? Wibuke ko n'igishimangira ibyo ngibyo umaze kuvuga. Ikibishimangira nshaka kukubwira nuko buri AFC Mutense ntabwo yafashe Sud Kivu yose, nta nubwo yafashe Nord Kivu yose. Bisobanura ngo hari utundi duce twa Nord Kivu n'uduce twa Sud Kivu bari abantu muri FDL bahungiyemo, baracyagabaho n'ibitero ku birindiro bya SM23. Ibyo rero no kuvuga ngo hariya ni nka kwa kundi hari itiyo ry'amazi, cyangwa se kwa kundi ujya abantu barabizi, abantu bahinga imiceri. Yego, hari ukuntu ufata amazi ukayayobya. Yiyobeje amazi ajya mu bindi bice. Yego, ntaba kijya hahandi yajyaga. Bya bice atajyagamo akageramo. Bya bice amazi yajyagamo bikajyamo umwuma cyangwa haku. Yego, niko rero byagenze. AFC M23 yafunze cano. Ubu no kuvuga ngo nimba bagamba ibitero cyangwa se bakomandinga barabaga Bujumbura, abo bakomandinga bari mu misozi iyo hejuru muri Nord Kivu cyangwa se hirya hose aho bari mu mashyamba, ubwo rambira ngo ubu si igikuba bazongera guhura ute? Tega amatwi nkwibwirira akantu. Chef d'état major wungirije wa AFC Mutense yitwa nde? Chef d'état major Byamungu wungirije Byamungu. Byamungu amaze gusohora itangazo. Byamungu Tiger One. Byamungu amaze kuvuga ati abasirikare bose b'u Burundi, baba bari mu misozi, baba bihishe mu ngo z'abaturage, baba bagize bate, mwese n'imbunda zanyu reporting, n'imbunda zanyu, nta n'impamvu yo kwiripotinga. Yego,
n'uwo turi bubone ari mu nzira yitambukira ari kugenda agana iwabo turamuherekeza ahubwo agenda agereye. Urumva ko kantu ingabo y'u Burundi abari mu misozi abari mu baturage n'abari bambuye uniforme bakagira gute, please go back home. Urumva ibintu Byamungu amaze gutangaza, mugerageze musubire mu rugo nta kibazo. Ibyo se Sam bishatse kuvuga iki? Ibyo bishatse kuvuga ko no beef niba Umurundi yemeye gusubira i Burundi nta kibazo, kandi nta nibyo AFC yamye ishaka, nibyo yamye yifuza. Ubu rero nkuko warubivuze already inzira ziri closed, zirafunze. Ubu ngubu umupaka wa Kavimvira wavaga mu Burundi bacagaho bava mu Burundi binjira Uvira uri closed, kandi wabaye closed by Uburundi nibwo bwawufunze. Hakuno rero Uburundi bwawufunze nibwo buri no kuburinda. Hakurya hari AFC M23. Bisobanuye ngo Uburundi nkuko nabikubwiye buhana imbibi n'ibihugu bitatu, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Uburundi bwifungiye umupaka ubuhuza n'u Rwanda. Uburundi bwifungiye umupaka ubuhuza na Kongo. Ubu tuvugana muri Tanzania uzi ibibazo bibereyemo. Uzi ikibazo cy'igitoro cyari kimaze iminsi kiri mu Burundi. Ubu cyari cyarakemuwe no kw'igitoro cyacaga muri Uvira. Bivuze ngo ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi none right now buri dore rero ikintu gihari ndayishimiye. Reka twumva aka kantu gato. Yego. Burundi nta rwanko rufise ku Rwanda, nta rwanko ntako kantu gusa cyane avuga ntyanga bavukana. Nimurabe nk'ubumwe mu kibani wanyu nk'umwana acumuye rufate inkono yari kuzikara yimenye, hanyuma ugeze bagira umuhane agace yiruka ku mubanyi ngaho agaca avuga ngo dekera umwana mwagiranira imigenderanire imeze gute. Erega nuko kagere bimeze. Reka ndekere ibi. Perezida w'u Burundi avuze ko nta rwango ruri ku Rwanda. Yego. Bivuze ko imipaka se wayifungiye niwe. Ntibari baravuze ko tudashobora kubaho tudafite Burundi kubera indagara na voka se zirimo n'imikeke n'amamesa. Se hari umunyarwanda ukirya amamesa kereka mu masombe. Nyuma yuko bayifunze se njye simbizi neza, ariko nzi ko ubuzima bw'abanyarwanda bumeze neza, bwarakomeje. Umva nkwibwirire. Cyakoze ntibibura ukuntu bya affectinga nabwo ntago bafunga umupaka uzi ibihugu nka biriya cyangwa Burundi n'u Rwanda uzuye ubuhahirane, imiryango. Imikeke igurwa iki? Imikeke igurwa iki? Amahera. Indagara zigurwa iki? Amahera. Tujye kwa Mutangana. Urashaka ube bwoko bw'indagara? Urashaka imikeke? Indundi. Tugende. Indundi zirahari. Tugende. Urashaka imikeke? Tugende. Bivahe. Wabuze iki? Wabuze iki wowe? Wabuze imikeke se y'Uburundi? Hano kwa Mutangana tugende. Irahuzuye se? Shawajure ka brag. Ariko nyine ikiro cy'indagara ni 25,000. Ni 120 mu Marundi. Ngaho mbwira Umurundi akwigondera ikiro cy'indagara k'ibihumbi 120 mu Marundi. Nabo ubwabo ntibazirya, nitwe tuzibarira turazigura, twe turafite nyine. Babyumvise. Uziko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yego, yakonfirimye ntabaga Uburundi bufasha FDLR, Uburundi bukorana na FDLR. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Uburundi ntabwo bufasha FDLR, Uburundi bukorana na FDLR. Uzi icyo bisobanuye? Ibi byiyongereye kuki ubundi twari tuzi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo yeruye nyine igatangaza ko ikorana na FDLR. Buriya gukorana n'umuntu no kumufasha biba bitandukanye. Rero uruvuga ngo Kongo uyo twari dusanzwe tuzi si imikorane, kuko abantu bagiye bumva ama speech ya Tshisekedi avuga ati ahamagarira ubwo FDLR yarayifite
ariko urabizi yajya ahamagara bakayumba abandi mwese muze bantu mwese muri opposition mwese muze mbafashe gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Uburundi rero nabwo bwari dekaraye ariko bwo bwidekaraye muri iyi ntambara. Abantu bamwe bati Burundi ubwo nuvuga ngo bwagiye mu mukino butazi, no kuvuga ngo bwagiye ku kiro butazi wapfuye. Kankwereke Burundi bwari vanze. Kankwereke sana. First of all, ngaho ku Burundi. Manzo menye ko ni regime iriho mu Burundi uhereye kuri Ndayishimiye. U Rwanda rufite icyo rubabaza. Ariko bavuga ko bakoze genocide sitaho bihure na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Uyu Ndayishimiye ari mu ngabo z'u Burundi, mu Barundi bari mu Rwanda. Ni bya bindi se mu mayaga harya na he. Ni bya bindi se ahora yigamba ngo ibyo twakoze mu biru mu Bugesera sinzi ari za hehe. Ibyo ngibyo tubyihorere. Tumuveho mu Kirundo. Tumuveho. Ishyano akururiye Burundi. Nuzi ko Kongo Kinshasa idakorana na FDLR. Kongo Kinshasa ntifasha FDLR. Ikorana uri kunyumva? Numva sama. Kinshasa ntabwo ifasha FDLR. Kinshasa ikorana na FDLR. None Uburundi nabwo bwisanze muri ako gatebo. Nta nubwo byibura FDLR backed by Burundi. No. Ni FDLR ikorana n'u Burundi. Bisobanuye ngo ubu none turi kuvugana ntabwo Burundi bushobora kwitandukanya na FDLR. Bivuze ngo ubu FDLR iri gutemba mu maraso y'u Burundi. Marere AE ishyano kuri bo. Mana we. Kuko yewe nta kuntu nyine wabitandukanya. None aha ni ikibazo. Ni ikibazo giteye ubwoba. Biraza kurangira gute ku Burundi? Ni nkuko Kongo yamaze kwanzura. Kongo ibintu byose yabivuyemo, bya bintu byo kuvuga Amerika, bya bintu byo kuvuga Uburayi babivuyemo. Kongo yavuze ko igiye kwikoraho yonyine ubwayo nka Kongo. Kongo yamaze gutangaza ko ngo iri bon ku bitero byo mu kirere. Uri kubyumva? Ngo nta handi hantu igiye kunyura, nta n'ugiye kubaza. Igiye kuza kugaba ibitero kuri Kigali. Bya bintu byo kuvuga ngo baraza ku butaka, ngo baraza kumenera za Rubavu, barajya risasi moya. Risasi moko. Yavuze ko noneho ubu bameze neza ku kirere. Bazaza baturutse mu kirere intambara yo ku butaka Kongo yayanze. Kongo yavuze yuko bameze neza, ubwo bizeye iki za CH4 wagira ngo ntibaze umubare w'izo bahanuye. Uzi ikibazo cya mbere Kongo ifite? Guverinoma ya Kinshasa yahisha amakuru yose ku buryo bwose bushoboka, ku buryo urugamba rwo gufata Uvira rwaba rwaragenze uhereye hariya bahereye. Ni nayo mpamvu nanone hari abakongomani bataremera. Ariko sympathy uko ngiye nabimenya kubera ibyo bintu mbwiye, ngiye nabyemera. Kongo nta makuru ifite kuri iyi ntambara. Nta ifite. Na n'ubu hari abataramenya ko Uvira sous-informé. Nta buryo Kongo yaba yaraherewe hari ahantu hose ifatwa. Wari wabivuze neza. Ubundi intambara Kongo iri gukubitwa n'iki n'amakuru gusa. Rukuvuga ngo uruhande bahanganye, ubutasi bw'ubuhande ruhanganye na Kongo rurakomeye ruba rubafite amakuru kandi bo bari hasi nta makuru bafite. Urabyumva wowe? Nicyo kibazo. Ntabwo abakongo kugeza uyu munota turi ku itariki zingana. Uyu munsi turi ku itariki 11. Si 11 uyu munsi? Hafashwe ku ijoro ry'itariki ya 9. Ni 11 uyu munsi. Tekereza ko hari abakongomani nanone kugeza uyu munota bakibaza bati nibyo koko Uvira yarafashwe. To bari gukoramo umuganda. Tekereza ko hari ama interview akiri kuvuga ngo Uvira ntirafatwa. Abaturage bo muri Kongo bari kohereza amashene atandukanye ngo ndi nibereye Uvira ntirafatwa. Ariko rero reka nkubwize ukuri, ubu muri Uvira hari gukora ikintu cyitwa Sarongo, umuganda rusange. Ariko we hari abantu nabonye bashaka kuba nabo ngo babakozi b'Imana we. Uretse abakozi b'Imana bahe hano mu Rwanda. Nimba Imana yabiberetse bavuze iki se? Uwo bita mama bitangaza na papa bitangaza. Uretse wiyumvire. Risasi. Aho ni ba ibigarashu amasasu. Umwana w'umuhungu ari kuryama hasi akavuga ati bantumye abantu bane. Inkange Umurundi. Nababwiye ku
kureba ukuntu mureka gukina ibintu bikajya iburyo, murabyimba ntimwumva, none mugiye kumvishwa n'isasu. Ntabwo magingo yangaya Uvira yafashwe, ahubwo Uvira kabivuge neza, Wazalendo yarwanye na FARDC bapfa guhubuka mu bitero mu mabitangaza. Karama tubanje kubasuhuza mwebwe mwese abakurikiranye Shikumburu kuri TV ahantu hose muherereye mu mpande zose z'isi. Nibyo n'ubundi rero twavugaga, warubikomojeho papa bitangaza, uravuga ngo Uvira ntabwo yafashwe, kuko nibyo koko ntabwo yafashwe, ahubwo hari habaye imirwano ariko iturutse kuri Wazalendo ndetse na FARDC. Hari ibyo batari kumvikanaho, kuko ngo Wazalendo ngo yashakaga kwirukanka ikajya ngo gutangatanga imbere. Reka mbebereke aho ngaho. Abo ni abakozi b'Imana, ni pasiteri na mama pasiteri. Oya babyeretswe. Oya wibitirira barose nabi, wibitirira ibyo batari byo. Oya abo bari gushaka views. Ni views deja bari no kuvuga ibyo batazi. Ko bari kuzishaka nabi, bari no kuvuga ibyo bijanditse. Turi kwita icyo kiganiro kimaze igihe kingana iki? Ndebera igihe kimaze amasaha se angahe? Ngo bari kubitangaza ubu. Abo bari kwishakira views nazo zimburagiye. Nazo zimburagiye. Ukabishyura umukozi w'Imana. Papa bitangaza n'uwo ariko Nyamunini. Nyamunini. Yo wamuretse akishakira views mwana wa mama. Papa bitangaza nibyo bita umuntu utari umukozi w'Imana ninde? Ni njyewe. Ni njyewe utari umukozi w'Imana. Ya uruwaye. Ni wowe ngende umwana w'Imana, ntabwo ndi umukozi wayo. Ntacyo komoni denominateur komeni kwa data mu rugo ab'Imana twese. Abo rero bihorere bishakire views turebe dore bo, kubera ko batanabizi batazi nibyo bavuga, ntibazi naho ibintu bigeze. Ubu turi kuvugana Uvira hari gukorwa isuku. Sarongo ni umuganda wo gukora. Ariko Jerry uri ku buhanga bw'ibyuma, umbabarire unyuzemo ako gace gato kabo mama bari gukubura Uvira. Yego uri kubyumva. Rero abo ngabo bameze nk'abantu bari Kinshasa. Tekereza aho amakuru ageze nuko ibintu bimeze. Nibyo nakubwiraga, ni abantu bari confused. Nta nubwo abantu benshi baremera ko Uvira bayitombe. Ubu none habyibura abantu babyemera banakubwiza ukuri nta barundi. Noneho sempa uvuze ngo uvuza abarundi. Mana we ba bantu nari ndi kwita inyeshyamba, siko ndi bo bakuru hiryo zina. Aba bahungu uracyabita inyeshyamba wowe? Buretse najyaga nibaza ukuntu Tshisekedi yazengurutse isi yose azana drone bazihubura. Ibi bikoresho abahungu babigurira ko mugani ibaze ko Kinshasa barusha amafaranga, ariko bakaba bayirusha ikoranabuhanga. Muri iyi ntambara Kinshasa iri ku birometero 2600 aho intambara iri kubera. Cyangwa nta nubwo baza ari ibiki. Nta nubwo baza ari ibiki. Okay, nibyandire Tshisekedi yavuze Kongo za munini. Ibyo nari mvuze. Ubu turi kuvugana ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyajaminzwe. Cyajaminzwe nabande. Buretse ntabyo kandi Burundi. Indege ya Brussels Airlines ntiyashoboye kugwa i Bujumbura. Ampayinga. Mwijoro ryo kuri wa gatatu tariki 10 zikira tariki 11 2025 indege ya Brussels Airlines yari turutse mu Bubiligi yagerageje kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Amerika Ndadaye i Bujumbura, ariko biranga. Nyuma yo kubigerageza inshuro zirenga 5 kubera ikirere cyari kibi mu gace ka Rwegura, byahise biba ngombwa ko indege isubira ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda kugira ngo ubuzima bw'abari barimo burindwe. Ubuyobozi bukuru bw'urwego rw'indege bwa Burundi bwavuze ko ari ngombwa gukomeza kongera ubumenyi n'ubuhanga bwo gucunga indege mu bihe bidasanzwe. Abahungu bayinjiriye ndakubwiza ukuri. Kandi noneho Uburundi bwo iki kibuga cy'indege cya Amerika Ndadaye umva kanduze ibyo bisomya umva none umva nkubwira icyo Burundi bwatangaje. Umva ibyo nibyo batangaje abo ngabo. Umva hano icyo Radio Television Nationale Burundaise RTNB yatangaje. Bo bagize bati suite aux mauvaises conditions météorologiques. Uri kubyumva? Uranyumva ko kantu? Suite
aux mauvaises conditions météorologiques. imvura Siri Rwegura. Le 11 décembre 2025, l'avion de Brussels Airlines a dû se dérouter vers Entebbe après plusieurs tentatives d'atterrissage à Bujumbura, selon le directeur général de l'autorité de l'aviation civile du Burundi. You get, bro? Bo barakubwira ko suite aux mauvaises conditions météorologiques. Reba uko ikirere kimeze none cyo durebe ukuntu tumeze. Aka kazuba dore uko bimeze hano ariko ni Burundi bimeze. Ntibakubeshye ngo hari imvura ngo yaciye ibintu ntibabikubeshye. Ukuri kubona tumeze Kigali ndetse Bujumbura ho n'izuba ni ryinshi. Nsobanurira iyo mauvaise condition météorologique dukurikije ibihe turimo mu Rwanda no mu Burundi by'ikirere. Mauvaise condition météorologique ni iyi. U Burundi bwaza bugatangaza nona. Normalement hano babeshyaga. Umva kuri guhari. Indege kugira ngo ibashe kugwa ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye i Bujumbura. Igomba guca no ku kirere cya Uvira. Aho ni ikibazo kiri. Ikirere cya Uvira rero bimeze bite nona? kiri jammed. Amakuru ariho namwe sinzi niba kiri jammed cyangwa kitari jammed. Ahubwo nuko Burundi butemerewe kugikoresha. None se ubu ndikikiri umva kuri guhari. Ndikikiri cya Kongo. Uburundi ndibwemerewe kugikoresha. So biri buze gutanga rero. Uburundi butegetswe kwicarana na AFC M23 bakaganira bitaba ibyo. Harakora umugabo hari kundi. Ndayishime. Tension ça va. Cyakoze. Bimwe mu bintu ngongera umumbariza ako kana. Vure Burundi. Tension ça va. Tension ça va. Mumeze mute. Allo Mbayahaga. Turi kumwe. Monsieur Apotre. Mbayahaga. Uriwa. Sasa Mbayahaga acha nikuulize swali. Ulisema mengi kabisa. Ulisema mengi ukawatukana watu. Sio kusema mengi, alijigamba. Ulijigamba kabisa. Sasa leo ama au kesho yake au kesho kutwa au mtondogo tunasubiri utakacho kisema. Utasema ni alisema kwamba AFCM 23 hapana Rwanda inataka kupita Uvira ili ingie Burundi Bujumbura. Oga Na yeye atapita wao yani AFC M23 lakini wakipita Uvira wao watapita Kirundo. Lakini watu wengi tunaongojea kuli. Watu wengi walimwambia usisubutu ukichezea moto yeye muhuni mkorofi. Achana naye. Yeye muhuni mkorofi ni wa kunena nena tu kwa sababu ya nini? Kwa sababu unajua sababu? Sababu ya nini? Chakula. Chakula. Ananena mengi ili apate chakula. Amekosa mkate. Si walimpatia kazi basi. Ndayishimiye alikupatia kazi. So baada ya kupatia kazi haushindi. Machozi utachimba madini wapi? Unajua baada ya kumpatia kazi alianza sasa na kujigamba. Akanena wangu. Akanena mengi sana. Acha nikuambie sasa alikuwa anafikiria kwamba wale wa Belgium watampa support. Sasa acha nikuulize. Je, kelele nyingi yaweza kumtoa nyoka shimoni? Hapana. Nikuulize swali lingine tena. Kuwa na kifua kinene ni kwamba umekamilika? Hapana. Kuwa na tumbo nene, kuwa mrefu, kuwa nini? Ni kwamba umekamilika? Just like a balloon. You need something like a needle. That's it. Icyo nshaka kukubwira rero. Biroroshye. Isi ya 2025. Biroroshye ko waceceka ibikorwa byawe bikakuvugira. Ariko biranoroshye ko ushobora kubomborana uvuga icyo ushaka ntugire icyo sarura. Twasizeho uburyo bwo kugira ngo tuvuga ngo abantu badukurikira haba bari mujye muduhamagara muduhe ibitekerezo. Hari umuntu ukunda ibiganiro byacu cyane, ni umubyeyi
yari yambwiye ko tuza ko muha iminota nk'ibiri cyangwa 5. Yego. Umubyeyi ndumva ari kwivugiraho ndene noneho akaza kugira ikintu abwira abantu nk'umuntu wakurikiye cyane ukunda gukurikira ibiganiro dukora ariko nanone ufite ikintu azi kubijyanye na politike cyangwa se n'aya mateka cyangwa se n'ibiba biri kuba cyane mu karere byose afite ukuntu abihuza nk'umuntu biraribonye namwe mujye hari igihe wandika comment ufite ibitekerezo kumva bitari gukuntu ushaka kudusaba kutubwira ati ejo ni mukora ikiganiro ndumva hari ikintu cyubaka nshaka kuvuga ibitekerezo byubaka n'amakuru twavuze ashobora kuba afite icyo yatwongera ibyo nabyo byaba ari byiza cyane. Yego ndabona ahamagaye reka tumwitabe turi mu kiganiro. Muri aho neza? Amakuru yanyu ni turi live mu kiganiro ndi kumwe na mugenzi wanjye Sympathique. Okay. Twari tuguhamagaye nk'umuntu dukurikira twari twabiganireho mbere nk'umuntu ufite ibitekerezo dukurikira amakuru dutanga cyangwa se ufite icyo wavuga ku biri kuba cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ufite byinshi uziho cyane mu kiganiro turi kuganira twaganiriye byinshi cyane, twavuze ku ifatwa rya Uvira, tunavuga ku bijyanye n'uburyo iyi ntambara iri kuba ari intambara Kongo iri kurwana n'amateka cyane yirengagije. Tunagaruka kuri FDLR, tugaruka ko irwanira ifite ingengabitekerezo mbi, ingengabitekerezo ya jenoside, binagoye cyane ko ishobora kugera ku kirwanira. Tuvuga ku Burundi bweruye cyangwa se budafasha FDLR ahubwo bukorana na FDLR nabwo buje nyuma yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo byagaragaye ko nayo ikorana na FDLR, Burundi nabwo bwinjiye mu murongo. Ni byinshi cyane twavuze, ahubwo ndagira ngo nawe nguhe umwanya kuri izo ngingo ugire ikintu twongereraho mu byo numwe mu mirongo twasezeho kuza abantu badukurikira cyangwa se abakunzi bacu ndabo bajye bagira umwanya bagire ibitekerezo baduha. Maze rero n'igituma nkunda kubakurikira jewe. Yego. Urabanza ubwira abantu amazina y'aba bantu badukurikiye? Niba ari ngombwa ariko. Niba ari ngombwa. Oya hari ukuntu uzwi cyane reka nere kuyavuga cyane ubu. Yego. Ake nta kibazo. Cyakora ntuye Bugesera nyine. Yego. Rero nkunda kubakurikirana cyane kubera ko iyo mvuga mbona ukuntu muvuga usa nkaho uvugisha kuko ufite ijambo uvuga. Ibitanu turutse atari ugushaka amaviruzi gusa yonyine. And uvuga ubona ko ufite bad, you want something to happen. Okay. I love it actually. Yeah. I always follow you. Every day I be with you. Thank you so much. Yeah. Sasa icyo nashaka kuvuga bari tubanze no kuvuga iby'ingengabitekerezo bya FDLR. Yego. Ariko nagira ngo ubwire yuko uyifite wayimize kurusha n'abariya mubona ni Ndayishimiye. Ndayishimiye buriya mubona arwana na M23, arwana ashaka no gutera u Rwanda, nuko hari ikintu cy'ingengabitekerezo kiri muri we ashaka mu bwenge yumva yambira n'abantu. Ni ikintu kimuri mu bwenge, mu maraso, mu bitekerezo, muri gahunda, nta nubwo asinzira kuko arayishimagura yibaza ngo akore iki akabura inzira azakora ibyo yifuza gukora. Yego. None usubira inyuma rero ku byerekeye urugamba rwa M23. Jewe ndi umuntu wemera ko Imana ikora akazi. Yego. Kandi nkaba nzi ukuntu uwitwaga Yoshua ngo yari ku rugamba afite ariho arwana, ariko ngo agiye kubura amaso azabona